ریوبری پارتیا دموکراتا کردستانی باکور سرتاچ بوجاک جه دیاربکری میوانی منه روش باش که سرتاچ که سرتاچ دست پیک ده تخوازم بزنه بم اف ایریشا کول حلبی هاتی کرن چی کارگری چی تاثیر لباکوری کردستانی هبو aha wekî hûn ji dizanin Kurdistana Rojava li bo me Kurdên Bakur gelek giring e ji ber ku em wextekî ser vî meselê deng dikin berê de ji wisa me digot bin xetê ser xetê yanî peywendiyên Kurdên Bakur li gel Kurdistana Rojava tiştekî gelek dîrokî ye û ew êrişin ser Helebê li vê derê با همو شوین لعالین کردان همو هیزن کردان حتی پروتستو کرن حتن شرمسا کرن و ام گلک سوی مسئله دا اون یعنی دلگرانن لی ام هیبی دارن او دمشی درباز بر و لیوی مسئله دا پیشنیارن و داخیانی و کاروبارن برای سرک مسعود بارزانی gelek giring bû ji bo me û temaşakirina wî û gotina wî û alî din de jî Kurdên Bakur lê dilgiran e ji ber ku em dizanin ew hikûmeta demkî wezîfeyê xwe yan jî tiştên ku hatibûn navî rêkeftinê gotin bi cih neanî û gelek însanên sivîl hate kuştin û gelek êriş hatin li ser Helebê kirin لی پیویست بو کو سیویل انسانی سیویل لیوی مسئله دا دری شر ببا دری جنگ بن لی او مسئله نهات بچی ام گلک دلگران بله بریز بوجاک هلوستا انقره هون چاوا دنرخینن دویچر چوید نها سر مسئله کد هلوست انقره yani jî helwestên em bêjin muxalîfan ew kesin ku xwe wekî opozîsyon wekî muhalîf tarîf dikin bi taybetî nav medyayê de ew tiştanan em baş nabînin ji ber ku pesa Kurd li Rojava pesa Sûriyeye ew pêwîst e Kurd ku li Rojava li Sûriyê dijîn û hikûmetê demkî a Sûriye ew mesele navxwe de hel bikin. Eger Tirkiye Ankara dixwaze ew mesele çareser bibe, pêwîst e Ankara piştgiriye li hev hatinek çareserkirina persa Kurd li Sûriye bide berçav û ez ew qas rola Ankara erênî nabînim û hêvîdarim ew siyasetê xwe bigorîn. پروسەیەک لە تورکیا برێڤە دەچێ برێز بووجاک یعنی جودا جودا تێنافکردن پرۆسەیە ئاشتیە یانژی تورکیا یا بێتەرۆر ناوین جودا لێ پرۆسەیەک برێڤە دەچێن ئەڤ ڕەوشا کو لە ڕۆژاوایی کوردستانی ڕوو دەدە تەسیرێکی لە vê پرۆسەیە دکە Naha tabii ew bûyerên li Kurdistana Rojava li Helebê tesîrekî wî negatif ser persa pêvajoya li vê derê çê dibe. Lê pêwîst e çi bibe bila bibe gerek xebat bê çêkirin ji bo pêşva birine ew proseyê ku li Tirkiye dest pê kiriye ji bo çareserkirina persa Kurd gerek ew tiştanan pêşva biçe ji ber ku proseyekî dest pêkirine mirov nikane li gor bûyerên rojane yan jî bûyerên din hema carekî de bibêje ew prose gerek bê sekinandin na ew prose pêwîst e pêşva biçe û ji bo wî yekî jî aliyên siyasî ku ew prose navî prose da berpirsiyarin gelek wezîfe dikeve li ser wan û hûn dizanin em serî de heta niha piştgiriya wî prose me kiriye lê zêdetir ji ber ku em ne aliyekî siyasî ne navî proseyê de em karin tenê daxwazê xwe bînin ziman ku ew prose pêwîst e
پیشوا بچه جبل کو گلک عالی سیاسی نبنتویجی دخازن او پروسه پیشوا بچه جبو کدا باشتره ککی سرتاش نها اف بویرین کل حلبی رودایی کارگریه کی گلک مزن تسیره گلک مزن درaya گشتیا کردکرن yani li tevahiya Kurdistanê li diaspora jî piştgirî bû Rojavayê Kurdistanê hate ziman hemî qadên Kurdistanê her wiha gelek welatên Ewropayê Kurd piştgiriya xwe ji bo Rojavayê Kurdistanê dest nîşan kirin. Di asta hesta neteweyî de, hişmendiya neteweyî de, ev nêzîkahiya ku li cem Kurd peyda bûyî ger tu ji min re binirxînî kargeriya wê çi ye birêz bûşe. نها پشتی بویرن لحلبی تشتی هلی گرینگ اوکو کدن لسوریا کدن روجاوا همو علی سیاسی وکی بسوا جبو او جنوسید کو لحلبی هاتیه چیکرن وکی یک ریزیا خو به یک ریزیا خو نشان بدن و به هبرا بخبتن او دبا بسوا کی باش بولال کی باش لبو گلی کردستان هر چار پچه کردستانی دا yani bir yekrizi tiştikdaya çekirin o em hevidarın o civina ko le kamusla hati çekirin le gol ser prensibi wan kudin rojava verin bahabdu bahabra bişevrin bahabra bimeşin o bahabra bitekoşin mesela veki minak medit ko le roşalati Kurdistan demek ki ev nabend و دیالوگ ناو پارتین کردستانی چی بو مدید گلی ما بسوا گلی ما چقاس گسبو چقاس خلکی ما چو سر کلانان او پیشگیری خود نشاندن و هم بری رژیم جمهوری اسلامی درکتن از او سباورم پشتی بویرن حلبی بسوا او کجری او جنوتیتا لحلبی یک ریزیا کردن لكردستان روجاوايا يكريزيا كردان لحرف لباكوجي لروجاواجي لروشلاتشي تشتكي جرينجا جبلكو وقتاكي ام تين كشتن كسنا بزا او كرد نزانم آية باية جاية كرده بوي يكيجي از بانك دكم جبو حمو كردان جبو حمو ريخسن كردان براور باهبدو بهبرا استراتيجيكي دينن استراتيجيكي نتوي وديمقراط وبهبرا بمشن بي يكرزي رزقار بنتنه كيجان هي تقاس قوة بلا بابا لي بي يكرزي مثلا تشارلز سرنابا وسري مسيدة مديد كو او تشكل كرينجا و غوتنن داخيانين سروك بازاني اللي بدري رولكي جرين دليزا جبالكو يعني نتوي بون ديمقراط بون او بربسياري دكسر مليمة يعني هر روش هر ساعات هر دقيقة اگر كنت نيم باهبدو لباكو لروشلات وروجابا او نباشا جبو ترگرا كردي كي سرتاج غرب كورتيد في درباري دت برسوا من بدن نهم سروک قناقا بگهیزی سوریه احمد شرح لجنابی سروک برزانی گریه هن سوز دانی ده پشتی و توم باراک نونری سروک امریکای لگل سروک برزانی آخفتن و او گوتنین کو توم باراک بو جنابی سروک برزانی گوتن پشتی و بو سوریه جهاتن گوتن گر اف کریارین کل سوریه رودایی نراوستن Amerika sızayın golü ser Suriye'dani bir merc daniye. Yani ev peyam jigahandın. Ev danustandına diplomatik bir taybetiyle gel Cenab-ı Serok Barzani tiçavadın erkine bir rez bucak. Naha em baş dizanin min dehojî ew tiş diyar kir û niha jî dixwazim carekî din daha diyar bikim er rêkeftin ku li Helebê çîbûye ما لداخوانية جنابي سروج مديد جبو باراستنا خلقي سويل بده هزاران إنساني مهنة لحدو تاخن حلبي دا باراستنا جياني وان أرككي قلك بلندة إنسانية
جبو یکی او رکفتن به آلیکاریا هیز نابنتوی کوالیسیون نابنتوی به هر حات چکرد نها نویدره سروک کمار سوریه دمکی احمد الشارع و سولدايا او تشتانان ام حمو سر مدياي سر داخويانيان آغاتاربون و از هيفيدان كو كواليسيوني نابنتوي سوزي خو بجيش بينا جبركو حل چارسر کردن پرسا کرد پیوسته مونیتورینگ یعنی چابدریا انت نابنتوی گلک کرنگه و رول امریکا لبدری گلک کرنگه جبركو كردن روجاوا باوريا او ناب اويدا سوير كفتنا دا عليكاريا واندا انساني نخا جحلبي وكشاندن نها بيوستا او كشتني سيفيلان او حقارتي كوما بيت چاواتي چيكرن gerek wanan be راوستان اگر او تش neye Ravistan'dan viçari berpesyari koalisyonu nabdetevi Amerika heye ku müdakhale bikin jibo Suriye az bawarım ew tişi pêk bê. Belê, destxweş spasiyet etkim, bi rêz sertaç bûçaq ji Diyarbekirê gelme.